Greetings to the world, yeah, this is OkrasmountzioN talking. I'm back again with another reaction as usual. I'm back again, yeah, with a bunch of ciphers. You know what I mean? Fuck the intro. This track is the longest song in this this track is the longest track in this album called Last Number. Yeah, I'm sure Adolf, Mr. Thohoyanḓou. So without any waste of time, subscribe, ni like a video for now. Please, so tinga introduction. This song, it consists of 1, 2, 3, 4, 5 rappers, and honest, balance, you know what I mean? So I got the word Cypher. Cypher lina nyamba ubiri. Like it's sort of like an industrial word. Le do bala shuma really shuma generally. Le shuma ngoto angareza la do bala shuma in an industrial words. Because marawangi ini abonara nina thama. Stonga sort of like yakona zori nina chigwada cha bathu ni vene lazune razvibidza uri ndi slang. Yeah, ndi slang. So marawangi ini kamsinga chipinga chazi apartheid. Ara nichikoda besa definition ya one general kana ngoto angaredza ndiyo inebe kusumbedza uri ndrundo ṅwala mulaedza ndumwaila muthu mulaedza mara nga nḓila ya tshiphirini ngozwibona ndrundo ilo zwine namsi zwa zwi tshi to ralo kaleni vhunzhi ha vhathu vhatswu vha tshi khou shuma kha vhathu vhatshena na tshi kona u ṅwaleliwa nouthu nga Afrikaans na fhiwa hapfi ṱuwani ni yofha ara ni khou shuma ni tsimuni hu ḓo pfi ṱuwani ni yofha vhasa vha re hayani. Hey note, ni ḓo tshimbila ni ḓo ḓi vhona ndi Afrikaans mara tshiṅwe tshifhinga ndo wana khou pfhi mini hoyu muthu u weak bad na mzi ha khou shumisa zwone kha vha mu khiphe vha mu fhe na mahinya ndi tshi vhuya ngori na musi a sa khou shuma zwone afha tsimoni ndi ḓo vhuya nda mudonora ndiri nini na ḓi to ṱuwa ni na note ine yo ṅwalwa nga Afrikaans i tshi khou amba uri ni kha vha mphe zwiḽiwa uri a vhone u nga ri ni na musi o shuma badi u khou deserve zwithu zwa right ndi tshi vhuya afho nga madekwana ndi ḓo muṱhogomela ndi ḓo swika haningei na dzula na vhona ni tshi khou fhiwa mahinya nga ndavha uri na ni tshi khou pfha u nga ri ni ndi uri ni i na ngoro shuma u fhira vhathu vhoṱhe vha sa tshi vhuya tsimuni vha ḓo ri unu donora ndi hezwo zwine zwa pfi Cypher. But another meaning ya Cypher arali tshi vho to lavhelesa nga maanḓa kha nḓowetshumo ya muzika Cypher zwi dovha zwa sumbedza ṱhalutshedzo ya hone i sumbedza uri mini ndi khuvhangano kana ndi guvhangano ḽa vhaimbi kana dzi beatboxers. Ni a zwi ḓivha uri kale hip hop i tshi thoma hip hop yo vha ya so i vha tonga sort of like ṱhanganelano ya mini ya dzi beatboxers kana ya dzi rappers uri vha shume fhethu huthihi. So na ḓuvha ḽo tou thoma ndi tshi thetshelesa heyi track I was like what the fuck, it seems like this track was recorded in one studio. There's dzi ciphers dzo ṱangana fhethu huthihi ri khou amba nga vhathu vha no nga vhonyi vhane vha vhoṱhe vhane vho feature kha heyi track. So a thi ḓivhi uri ndi muhumbulo wo ḓaho na nnyi but it's a dope concept une wa wana uri ni kha album ni wane uri ni hu vhe na luimbo luthihi lune lu vha lwo angaredza vhathu vhanzhi na thomo ya kha tab ndo no ambesa nda ndo uri ni mvula tshifhinga yanga ingalafhisi na ya kha tab ya vhatondi ni ḓo wana uri ni chekani hu na track hafhanoni i re na vhaimbi vhanzhi na ya kha album ya Mizofel now and then chekani hafhanoni hu na track i re na vhathu vhanzhi na ineyi still ina vhathu vhanzhi. So it does make sense ndiri ndi nḓila yo kuvhanganya vhaimbi vha vhoṱhe. So without any waste of time, let's go. If you listen to this track it's total Muavhi M2YE in this studio and recording label ya Adolf. M2YE stands for music to your ears. So ndikufuna nga maanḓa na nga beat yawo ndi for ndi ḽa tshikale dzi vintage beat which one? Another one for radio. The intro ya none as intro ndi tag ya vhatoni ndi muchie tag ya kuiwukidi ya ba J Block tag ya mizo sometimes now chi slang ndi skibbity bong, you know what I mean? So tag ya make J ndi me. Another one for the radio. So apparently you're wrong when the another one for the radio. Another one for radio. Hop for. Last number, I'm the one that usually kill it from the first take. Bro, last number, I'm the one who usually kill from the first take. You know what I mean? Ndrini, last number yote ndinene nga first take yanga ndibudi namba ndavulaya vamwe vachidanga murahu vava chikoro fedzisa. You know what I mean? Dope stuff dzachambura mutaradzi wo thoma kana wavili kana mitaradzi mine yo thoma. It says a lot.
kha u convince muthu uri aise phanḓa no thetshelesa zwine na khou amba zwone. Legend and feedback J is the template, but I don't wanna get stabbed like Flava or die broke like Java. Hinda, why switch up? Like, nga tshifhinga tshiṱukuṱuku, like, bro, but Mac J is a template. Like, arali tshi khou amba nga template zwi nga mafanedza vhathu vhone ita dzi website vha zwi ḓivha template. Ndi a ḓivhisa uri na muthu ono nga ngele dokofala why o ita system development ine ya vha uri ndi yo create dzi website, but website yawe when you look at dokofala khamwe zwi langwa nga nḓivho ine na vha nayo. When I look at dokofala, it's not that, like, front end ya hone it's not that dope. I don't know why, and I don't care, because he did system development who created the website, but dokofala, you should have maybe stole one of the template, man, because but you're not right. Uishumisa, you're not right. I did this, but nah, you can't give people website nongeilani, whereas you did this thing. You should have shown us that you know big things about this thing. You know what I mean? But is on this over I'm gonna. So actually, but Mac J is a template. So because I'm a connector, arachikoma ka template chiva chitu chine chondopera chine ive yonendera yosumbedza. So I don't want to die like I don't want to die like, what do we call this guy? I don't want to die like Flaba. Flaba over mrado wachigwada squatter camp. Chineba to wanonga sneak about culture. So I don't want to get stabbed like Flaba. Flaba chiroba auto tabwanga msazi. And I don't want to die broke like Jabba. Jabba come double HP. The one who played a huge role Korke Spaniel Vestables never was one namus. So Mitarazimina base, it says it all. Last number, I'm the one that usually kill it from the first take. And my legend and feedback J is the template, but I don't wanna get stabbed like Flava or die broke like Java. Cause anytime love can become hate. If you say no to a feature, they go make a diss tape. Because every time when love turns into hate, ndingamramzi ndroni rufuna une baba nalo rushanduka la bavengo ngamramzi bo ruhumbela dzi feature richihana vambo ḓiṱuwa vho bvisa diss tape. Which one is this one? Make a diss tape, but I'm just out here busy making hits. These niggas will sell their mama when the poverty start to itch. My right to whatever should do. We came from the bottom to the top, way before I had the locks, way before I started vampire. We were hustling by the streets to correct sense of banja ass NicoDermic by the block. We know, or mtonanga NicoDermic u ni batu wazi ba mafoda. So, bro, dope stuff. Like, actually, because for any make je una mtu anakwamba ngaya but as transparent. As to be transparent to kwamba ngani, that's what hoping reas do ndo wana mchiba, but songo jena asiko lapo. Like my like ndina problems, you know, man. 8 minutes. Kadibaka vese mtumti. Let's go. Your ass NicoDermic by the block. Yeah. Now I'm pissing on my wristwatch. Cause my time don't TikTok. And my time don't TikTok. You know what I mean? My time don't TikTok. Chipinga, ela chitanda cha chipinga, cha zi seconds, chichi chimbira kantu, richiko tika. So my time don't TikTok. And when I open of him TikTok. So my time don't tick. Chipinga changa choima ne boni chako ima, but still choima achikwamba. My time don't TikTok. Like my time don't tick, my time don't talk. Like too much. I guess that is hip hop. Vasidana vakubvula zviambaro. No man. I guess that is hip hop. No, vasidana vakubvula zviambaro. I guess zvikolemera. You know what I mean? Timu nje watu vadzura chamboro me. Hey, ndrini mejendi mtu wa manudzu. Hey, vametro vadidara vavo varini. Ufinyi Mekje uko trenda kama favor rengisa, so uko zamuombo fimi pasizana bakubvula zviambaro. I guess that's hip hop. Ngori bakubvula zviambaro ngori bakolemelo. You know what I mean? And Adolf na fizu wa vise mwetrikono fimi zvamaniga ngasi zvikone naruti. Uri kaila do the show tidi uri ndi nyiwo buyari na bezwe zviambaro zvamaniga zviyalemelo. So they are stripping because zviambaro zvamaniga zvikolemelo. So I guess that's hip hop. Ndrini, it's another way of saying don't criticize me. Ndindre hip hop. Ngada bana msichira za music video as international.
folks ndo ḓi wana vha tshi khou ḓi vhana vha khou track so i tou thoma vha thaidzo zwi tshi itiwa nga Mac J fuck ara here It's hip hop. The game was getting cold, so I came with the flame. Had to switch it up cause we would want to entertain. DJ la my feeling, I'm a over no I hate time. Without a GT, bakote yo peita. wadala GT vha khou tea u peita ni a zwi ḓivha u peita ndi Corona, na shikando para the black bambo dishona. Big J Hakokona. Shout out to my bloodline, Masakona. shout out to my bloodline Masakona like vho ri ḓani performer ri ḓo ni fha corona zwi amba ya drinks nṋe nda swika ndo fara ḽi black mambo ḓi shona cause tinu vho halwa but what I know ndi uri u tonga corona ya ḓura i tshi vhambedzwa na black label so ndi khou ḓi ṱuwa nda swika kha heneyo show ine vha khou pfi ndi ḓani performer ri ḓo ni fha corona ngori corona i worth more so nda ṱuwa ndo fara ḽanga ḽi black to sumbedza uri I don't give a fuck On the flow. it's Demic on the flow Demic on the flow. 1 2 1 2. Ish, bro so I love the fact you're ni tii zwino ri khou amba nga dzi ciphers ndiri ni hafhanoni I love the fact you're Adolf o collect havhala vhathu vhane ro aluwa ri tshi vha thetshelesa cause Mac J na NicoDermic vha bva kha Macfam arali ngo ḓo pfesesa zwinzhi nga Macfam ṱuwani yo vhona meet and chill ya reaction ya musi o dzula na NicoDermic ni ḓo pfesesa uri ni Macfam ya yo thoma gai ya na miraḓo ifhio so let's go Cypher. Venḓa that competition is all I see and none of okay Venḓa that competition is what I see mara ndi vhona u nga ri zwi vha zwone zwa right zwi fana musi khou ita reaction like Monopoly wa bora nga maanḓa Monopoly wa bora because I still remember Monopoly ndi musi ndi tshi khou ita tshithu ni not zwi fanisa fhano South Africa Eskom the reason why i tshi dzula i tshi khou faka pa ndi uri a ina mbambe ya vhaṅwe vhathu vhane i vha i khou vha lwisa na u ḓisa nḓisedzo ya muḓagasi arali yo vha i hone I'm quite sure ha ḓo vha sina dzi load shedding dzine dza vha zwi fana na Univen tshifhinga tsha musi ndi tshe Univen cafeteria vha tshi bika badi chika nga ndavha uri house na vhathu vhane vha vha tshi khou lwedzana navho kha sia ḽa vhubindudzi but zwa zwino ndo ḓi vhona uri ho no ḓi dzhena dzi galitos na mini maybe vha ḓo ḓi vha vhona khwinifhadza tshumelo yavho so ndi vhona u nga ri na kha Venḓa arali ha si na mbambe i a sa ḓo ḓifha ngori u tou na muthu muthihi no tou na vhuṱanzi uri ha ḓo vha hu nṋe ndo fara Venḓa yoṱhe murahu wanga so the competition is all I see and none of them are claiming to be the real MCs. And none of them are claiming to be the real MCs. Ndo no ḓi fha ṱhalutshedzo uri ni phambano ya MC na phambano ya rap ndi mini. And MC ndi muthu ane rap ito vha khaye kana hip hop ito vha khaye ene muṋe. He lives hip hop, he breathes hip hop. Whatever his dressing code is influenced by hip hop, whereas a rapper is just a person who lives through hip hop. You know what I mean? So none of them are claiming to be and real MC. Ndiyo yo phambano ya rapper. Nitoni yo bona reaction ya Adolf ya luimbo runofimi hip hop. I did articulate all this thing in a way that you can understand better. Maybe bakopechela za overseas bahamba zuri hambe bachimzanzi usually can't see envy jealousy no wonder baby shapunza funani no wonder mu wako rise ni wishori wani no wonder beonza funani na wona munga ko rise ni wisha uri wani zwone zwine kwetea nga manda kha root kid Venḓa but kana vha kumbenga nga manda cause you can tell the boy is doing fine and he's going up there when they wish they went there so kare visa ndrini why is that uri ni win ya muṅwe muthu mushu ibe win ya shirote because when he gets there he might pull you na the one nchiko baka level 99 mara zwo ri ko to rwela na fasi ndi nga zwo ri sa ifhethu vhunzhi ha vhathu vatsho man I be blazing marijuana ndo chilla fande wani I'm blazing marijuana ndo dzula fande wani and hange Mac J wamba zwino zwori ni ndo vha ni khou rengisa mbanje then NicoDermic u ḓo renga you know what I mean so the correspondence that's one do hate I always feel like you itiwa these folks dzoṱhe dzi kha one place cause una correspondence kha verse dzavho vhoṱhe scared nigga they did my shit jenna so I gotta kill it and I know that you're gonna feel it no wonder music all right man I'm gonna heal it yeah fly you dope stuff it flew over my head but I heard what he said and I can't articulate it but musico kolwara and flip just go and listen to this song midoifa like right ngamanda it's a like feel it man I
And what is that? I don't be cheating me. The brother want to Mr. Thohoyanḓou, man. But you wanna want the best good on the flow. I think they all good at talking. What's the chilling rap? Yeah, they all good at talking. All they gotta do is talking. Rap, they're still talking. And there's a joke in your music because you're full of jokes. Oh, he didn't say that literally, but in the Zuna Kwamba Zonoro, Vagudu Badiko Amba, Marishia Kamzika. As Cheddar, Nazuneva Chiko, the Ambera Zone, so dope line. What's the chilling rap? Yeah, they all good at talking. Comedy and rap, they all good at joking. Yo, my nigga, there's your deal about his recording. And it's recording. Zvinova defenses afi yokumane but ndondela ndiro bro ndakadyo continue wanenge nditongori ningombori verse yanga yopera nepa irandi gumene pa samngani chikombori yokumane pa so dope stuff man, like dope stuff. So there's a joke in your music, you're full of joking. There's una kwamba zone dope stuff. Joking. You my nigga, there's your deal about his recording. Any and is recording. Yo, boom. Yo, number one. Tony wanna still made and chill. Ya obreaction ya chita na Adolf achikopuwa the best freestyler. O itanto. Otwambori na Knova ungango omonda bona chimwe snippet cha ntuman. Cha Nova wachiko freestyle. Vanova otonga Nova ndende bro verses. Vatonga mtodero longo ramba nyana. So so natechisa naku intro kwabo anepa niando kufurune kula kwa chileme like novo mwari ndruni it's like I'm coming now kunfika ngakunchinga kwa mwari kukutuku but I'm going to speed bars novo mwari Adolf. Yo, should I kick it freestyle? Sabora ya mikasa. Nova, sungu uya na balasa. No. Should I kick it freestyle? Sabora ya mikasa. Nova. Like, should I kick it freestyle? T ni free kick na freestyle. So ezo zote ndi straight as mahala. And then ndruni should I kick it freestyle? Ela sa arachiko shimisa kaburendi radorni bi. Kaburendi radorni lifanyisi. Uto la sa nga arazvividza mini ngaluisimani mara ndizvezvo similarity kana ya zvezvo mara should I kick this freestyle sabora ya mikasa like bora ya mikasa ndi dzimwe bora dzine dziyakonda kamande dziyavava like bora ya mikasa rwadwa richitamba bora aranina team afukorengwa bora hachiyanzero uvokorengwa bora ya mikasa so should I kick freestyle sabora ya mikasa which one is this one? Hendra, come here. Number one. Listen. Should I kick it freestyle? Sabora ya mikasa. Nova, sungu uya na balasa. Na mukozo bipa sachinepe cha basa. Kozo songo bya na balasa ngoruko do bipa sachinepe cha basa. Auna mtu namti. Ana mtu namtiano uproud ngandire nechinepe cha basa cha bona nga chinepe cha basa na student card nedibura bala watu lo camera babona namsina ro tuwa no dia makeup abala ana mtu ane wafuna chinepe cha basa never so nsongo bya na balasa mufasa bato abantu ni mufasa ngor ovu abafuni mufasa nsongo bya ovu abafuni mufasa ngor oboto abantu ni mufasa ndi ndawo so ndindere rambormi ovu abafuni mufasa ndroni is referring Mufasa as him because unachipinga chem about wakamzika even na ya warabese in the meeting chilling in the kwamba yone ya obreaction or the amborni na Adolf the amborni oba ono the vera kasuzwa rap game ndoto mulubera ndarama buyani nite zithu so ndira ina kwamba fini ndoto buya ndikabo fao so ndobuya bathuni Mufasa, you know what I mean? I'm back, this is a kundwe in a school back. Chinga si ware, ndapira hode, usara mahare. Asimuliro wa matango, usiya zuniro ntanga ho.
Adolf fonela re Knova huna Cypher kala stama ndare bayanga zuzanyani kuni na praspele zele dozana bro now I'm cooking now I'm cooking. Which one is this one? I think when it comes to deliverance, I don't care already. It's a punchline, I mean, but when it comes to deliverance, I feel like Knova Muavhi killed them all in this track. Not content, but the deliverance of his verse. It was out of this world, bro. J Block, who killed? Boom, 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 boom. J Block, baby. I'm blind, you know. They loud with the big teeth, the bambera the shark, and the kotambera the big leagues. Bambera the Sharks, Kotambera the big league. It reminds me of that rugby team, one of the Sharks. It's situated in KwaZulu-Natal. Yeah, the Sharks. Don't have to come rugby up in Africa. I mean, I say the Sharks. I say rugby up and say the Sharks, and say the Bulls, and say the Stormers, and say the mean. Ndinji bad team za rugby pano shangoni la Africa chipembe. So actually I'm playing for a big leagues like ringa the Sharks kane hotomo that the Sharks zinezi wana vundun la KwaZulu-Natal. So the Sharks bambelana the Sharks but ene apano no kwambora me rebambelana the Sharks shark and yes the what the dangerous okumaga. But if he's swimming with sharks, it's another way of saying like I'm dangerous as well. So let's go. I'm better at the big leagues. Gonna just a groom, man. I'm never keeping it less real. The champions here, baby, that was cut. These are my pain still. So, Baba Mazy every time when I move. Abakurada to a shock on Gabukanda cable. Niggas. Abakurada, but to a shock on Gabukanda cable. Okay. A lot of shit that they didn't do. My career weak, man, that shit came with a whoop. I'm a lyrical assassin, I'm fucking slapping and fagging. My weak weapon is snagging, not the heat is now I'm packing for real. Niggas are rapping, they copy paste and selling. They're full of jokes like having my drip flow is waving the deal. Bro, these niggas are not rapping, they're busy with copy and pasting. And they're full of joking. Like Kevin Hart. I don't know Kevin Hart ni mtu ni wantu wansa. Inani mtu onokufuna chila kali noli pasi. Kevin Hart is a African American comedian. You know what I mean? So, and I'm quite sure they really pen game ya mfwe tu ya ukidi. The phone is right in Tesla Opera IQ level young. I'm quite sure here there are a lot of things that are flying over my head. Jungo ndiko to bale rwano for uko za muambor mean. None of you are patchy to na maro ngo baro chitawasheza. But something I'm doing like articulate justice verse away. Iranini details nothing. I will make it up to you. Yeah, this is no barrier cheat. So let me make it up to him. When you have to anniversary, who kid is also the guy. Who kid music way. Udonga wo influence from Amanda, especially na pen game here. Udonga your influence from Amanda nga udonga namsa acharu wene muna achitichisa Amanda hip hop yanda. Yeah, irandi zviambe so. Rone zvikombedzo na pen game yawe. Ive yo darisa ngamanda ilo zvine zviakonda ndo zvibva. Cause Who Kid, he took this name from DJ White Gwada Chinecha Chifini G Unit. G Unit consists of 3 members, the 50 Cent, Lloyd Banks na Nina Natoya Yayo. Yeah, Natoya Yayo. G Unit. So Who Kid ndi DJ over DJ White Gwada. There's no actually DJ Who Kid. Yeah, actually DJ Who Kid. Maraya wala yoba DJ WHOO. Yeah, Kid. So any other jia loro rala. NH bodangi no ari Who Kid sa WUKID. Mara, the name Who Kid came from DJ YG Unit. Let's go. Yeah. Oh, you know number here. Mic check 1 2 1 2. Whenever never mapungwa pozo no correct for body justice na kana bobule wanga batu bote. That's right. Okay? Yeah.
Nomboro dzanga dzatangana brafisani calculator Adolf to the power tan relax and later lyrics nomboro dzanga dzatangana bra bvisani calculator Adolf to the power tunela zvine kamedzi ndona chiko 2 to the power 3 2 to the power mini so Adolf to the power bro relaxani ndoviya late ndrini anikobhera kupfesa sambalo dzanga lune thoma ni relax ndoviya late but what we gotta know ndiyorini it's Adolf to the power ndrini ndi Adolf rina kumwe ku Adolf ananga nthausumbedzo rini it's too much Adolf to the power tan relax and later lyrics dzanga ndile gazi na wapari ndono keta nisungule ndine mrapa anofunwa ngazi hate ndivengero what an oxymoron ndi maipfi ari tsina unovakorwedzana sifana mudzi mudini womaluwa mufumakadzi mutuku na mulwani mara uyu othoma umaliwa ava mutuku kha omalwa vaviri avala vathu vachividzana wadifi muratu wanga mukomana wanga ngozvona indira vambori ndi mutuku khavo mara othoma umaliwani nditova dhakalo chiliyo ndi maipfi ari tsini mara ndiri akhwamba zvinokhwamba mara achikohanedzana so ndingazvo chifi mini ndifunwa nga dzi-hater ndiri vathu vanonyala nevaya mufuna ndingatofunga ndoita law reasoning kadzibhasi musi una muthu unokone representa khote uva aloyara loyara liva loita law chikoloni and reasoning dzoṱhe dzine uvha khoḓa nadzo ndi dzo zama u preventa uri ni muhwelelwa nga mulandu asiye behind bus ndi ngazwo tshi khou pfi mini reasoning kha dzi bus ndiro pfunga ndo ita law damn it Como vamos a esto ya se diva un nimbo Chua na maso Reasoning kadzibhasi ndingatori ndekalo Na bomo wa muzeto ya se diva un nimbo na bomo wa muzeto wa zwiḓivha uri ndo ita law na bomo wa muzeto wa zwiḓivha uri ni ndi mboho ahuna uri ni nga vha mudzheni wa kereke ya ZCC ni si ḓivhe mboho ngori hu nga namba ri tshi imbiwa dzoṱhe nyimbo mara mboho it's a masuri imbiwa ngori itonga sort of like anthem ya ZCC mboho and ndi double meaning hapa ndono ngori kerekeni ya ZCC hunokula kudzudzanyira kwa kumbule kwa vathu vona uri mi kerekeni ya ZCC hunwati eno pfi chiboho zvambori sabunga bomo am ZCC ngori yange hunu wa chiboho rine iva ichikobva kha mboro notopanga tangi ya utukufadza yachi yabva kha mboho yava chiboho zvino bomo uya zviḓivha uri nṋe ndi mboho ndiri ti chiboho nditova mboho you know what I mean so no hei ndi punch ukonḓela badi magwavha ni muvhudza uri u ḓonya slow like uchibvuya slow ndi muzinopateliwa ti magwavha a patelana hatodzula urundira city oima kunyoni kutuku apa ukorwa mi hei game yangaperi hezwi noya kwamba zvonhu zvori ndi last number tivoni ninga siri nichikotuwa ke game nasiya nopisekanya zviita because obviously zvazvino ngori upfi page 2 indirani I'm quite sure Metro CMG after listening to this project is busy writing something zvine udova kukomba ononi then Adolf will have to come back again ninga siri ngotuwa page nasiya nolevela vathu ndoti kuzo page 1 inga si wine aindo asiyoferi atidivi uri nditalutshedzena nazvo izvi zva matambana mara sabunga umushumo wangai era ndikombetshedzeye utalutshedza mara it's too much vodi vachikobhebha neselari ndi matunzi the god vachikobva namukeguru vachiko neselari vasingovirana ndi matwins which one is this one? It's bigger than me, this one. People die.
Tini mlimo wa mazipi now you paying for your sin. Fucking nyera bachi pepe nese lari ni my kids. Finger fucking asuina nyalo tota na majab. Finger fucking azishume miyanu batoda majab like majab ndrini. Kapono nela category inofini fisting ine like uvokoto pangwa chanda chote so miyanu ngafinga fakaba ngazi win but danga majab zvebure finger fucking utrevokoto Nah man, not gonna go number rafu man. Man. Let's go. Adolf and Venḓa rap. You better casual. Don't forget to comment, like, share, and subscribe. Peace out. I'm out here.